teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo kita Habibi teman-teman, yuk cari teman-teman. Wow, tamannya indah sekali ya teman-teman. Wow, pohon-pohonnya rapi, rumputnya rapi. Ayo kita mulai cari ada apa ya teman-teman. Wow, di situ ada boneka boba teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman di atas pohon teman-teman. Wow, bagus banget sih teman-teman. Wow, kita ambil, taruh di sini. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Wow, ada Mickey Mouse teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Ada pemain Squid Game teman-teman di atas pohon teman-teman. Wow, kita taruh di sini. Kita mulai cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di situ ada ondel-ondel pocong teman-teman. Yang satu warna putih, yang satu warna hitam. Wow, cakep banget ya teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya. Wow, di situ ada Popit teman-teman. Ada Popit gajah, Popit kaktus, sama Popit jumbo teman-teman, sama Popit gajah, sama Popit kaktus, sama Popit wortel teman-teman. Wow, kita ambil. Wow, banyak sekali teman-teman Popitnya ya teman-teman. Wow, kita taruh di sini. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Ada apa ya? Wow, di situ ada boneka Squid Game sama penjaganya teman-teman. Wow, kita ambil. Bagus banget sih teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, bagus banget tuh teman-teman. Sepertinya udah habis ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa.